Mikel Oyarzabalekin, Mikel, helburua urtekoa ez da lortu, baina gaur garrantzitsua zen horrela amaitzea garaipen batekin batez ere Imanoli eskintzeko. Golak berarentzako izan dira, festa amaiera media polita izan da berarentzako, unkitu eginda eta gaur helburua hori zen. Bai, argi dago emaitza zaratago gaur garrantzitsua Ima zen, Imaren inguruan zegoen guztia, omenaldia bere eguna zen beak bai disfrutatzeko, jenteak eskertzeko, nik uste asko disfrutatu dula, bere moduan eta bere erara, baina beretzat betirako gogoratuko duen egun bat izan da. Garaipenarekin gainera, puntutxu bat azkenen hobeto ez, dena erreza gertatzea eta posik garaipenagatik, baina batez ere holako albur bat izateagatik Imak, guk eskerrak baino ezin dizkiogu eman, azkenen urte asko pasa ditugu beakin, eta deportiboki baino gehiago pertsonalean bai beti horre onda eguneko egun gurekin, futbolaz aparte aita bat ezela indugu askotan gurekin, gure tema pertsonaletan bai albon egoteko, eta eskerrak eman, munduko sorte honen abidai berrian dena dela eta aurrea. Mikel, 6 urte zoragarri izan dira, Imanolen gidaritzapean, hor jende asko egon da, 6 urte hauetan, baina bere meritua eta bere ardura eta bere horrerantzukizuna oso handia izan da, urte hauetan. Bai, azkenen egia da, bai, jugadore asko, estafeko pertsona asko, jente asko dago horratzean guretzat eta gurekin lan egiten, batzuk urte gehioz, beste batzuk urte gutxioz, baina Imak azkenean hemen lortu duen guztia meritu handia dauka. Futbolakin erlazionatuta dagoen guztia aparte, sentimentuakin dagoen erlazionatuta guztia, transmititzeko era, bere pasioa, bere laniteko modua mundu guztiari transmititu jo, bai guretzat etxekoei, bai kanpotik etorri dienei, bai saletuei, konexio oso polita lotu behar egin. Eta gu hoentxe saiatu behar dugu horrei kontinuidadea ematen, horrekin jarraitzen, beste modu baten eta beste pertsona batzuekin seguru, baina bide horretan jarraitu behar dugu, saiatzeko Reala berriz ere gora eramaten. Alex Ramiro, Alex, bonita despedida al menos para darle hoy a Imanol, que ha sido un día especial sobre todo para él. Sí, tal cual. Al final del partido hemos podido ganar y darle la despedida que se merece. En cuanto al partido, Alex, había que ganar también para que la gente tuviera ese puntito de alegría que al final en el cómputo global de la temporada no se ha llevado porque no se ha conseguido el objetivo de entrar en Europa, pero por lo menos con esta sonrisa previa al homenaje de Imanol, que ha sido muy bonito, supongo que os veis satisfechos en ese aspecto. Sí, hoy la gente ha estado de 10, la verdad que han estado todo el partido animando muchísimo, como uno de los ambientes grandes que solía haber, y por suerte hoy hemos podido ganar para que estén un poco más contentos. Es verdad que no hemos conseguido uno de los objetivos, pero tenemos que mirar el proceso, mirar hacia dónde queremos ir y ir juntos de la mano para conseguirlo. Alex, tu camino en la Real ha sido prácticamente el camino de Imanol, ¿qué nos puedes decir de él? Pues un entrenador de muchísimo nivel, muchísimo, que hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, yo de aprender mucho de él, que vamos a echar mucho de menos, tanto para bien como para mal. Es una persona que sabe sacar lo mejor de cada uno de sus futbolistas y solamente tenías que ponerte a ello, ¿no? Hacerle caso y querer mejorar, y el que quería lo hacía.